Rom wano. Mela sang tip o no ren Christ. Eri. Tama kecil tan inta. Tana kecailan mimi cinan tip pekalangan and coach and lautla. So ko walat. Kecil mela sanger tip. Eriatwa na kecil kak mimi ce nan tip. Pwe melel kumail esayer match. Ni a child baptized la o miniminiong Christ Jesus. Child pil baptized la o miniminiong ni e Paula. Eri. Pwe ki a child baptized la. Child yanger Paula o pil yanger serti. Pwe nintuan Christ e yasatanger mela. Ni roson lingaling en seme. I pil tuan child. A child pan pil memorki meurkap eo. Pwema kecil mini-miniong Christ ni acail yang sabal me Paula. Kecil tan bil mini-miniong ni acail tan yang sabal me yasata. O kecil pila sayer match. Acail meur mereng en mas yanger Christ Paula ni sabal me lopuo. Pwema naman en ti pre acail en yang momula. Pwa kecil en ter kin lituwi tip. Pweni emen e tan mela. Akin mayaw tasang tan manaman en tip. Pwema kecil yanger Christ Paula. Kecil poson ma kecil pil tan yang yeyas. Pwe kecil eseme Christ yasa tasanger mela. O esoche tan pureng Paula. Eri esolar kach tan manaman en mela. Niye kachin Paula. Kachin pewetier manaman en tip. Mee kachin wiyatar tan mebak o socha man tan anana pureng wiya o meura me kachin ye yaskimech ye meur ren coach. Eri ibil tuan kumail en kin yakin kumail aranas mela kay me mesanger tip ab aranas memeur kay mekin miniminiong coach ren Christ Jesus. Eri, tip utan solar tan kaunta talwaramail kan o karayang kumail en kapayata inangan pain insanamail. Kumail teba bil maitong kisen talwaramail en wiyata tip. Te kapayata inang suwet. Kumail maitong coach pain kumail tuweche aranas me yasata sang mela ong meur. O bil maitong coach palwaramail pon po en wiyala chechen wiya pung. Tip utan solar tan kaun kumail ta. Po kumail socha kin memeur tan kosonnet. Po tan kalangan en coach. Lutun me pung. Erita. Kecail tan wiyata tip po ya chail sola mi tan kosonnet. Ap tan kalangan en coach. So ko walat. Pwemelel kumail esayer match. Ni amail maitong pain kumail po en wiyala lutun emen o pekyong. Eri. Melel kumail me lutun ma kumail kin pekyong. Ma ong tip me imula mela. Te ong pek me imula pung ren coach. Ap kalangan en coach. Pwemaso kumail me lutun tip. Ap match kumail kin pekyong melel. En tatak me kumail alayer nan mong yung kumail kan. Kumail ka sa letak sanger tip o wiyalar litun pung. Itatang ko lepin lo kaya memengay pwe kiluwa chen pain insanamail. Pwe maso kumail mo itong pain kumail en wiyala litun samin o suwet. O kapayata inang suwet kan. Ermech, kumail utan kan mo itong pain kumail po kumail en wiyala lutun pung o sarawila. Ni anso makumail wiya lutun tip, yay anso makumail salatag sang pung. Eri, sangan mauta makumail alesanger amail wiyata mekan makumail kin namanang ki anso wach. Timulan sang pukach mela. A anso wach, kumail kasalatag sanger tip o wiyalar lutun coach. Eri, imulan mech, kumail kasarawuyonger coach amail meurunsak o ni imulan me koros
kumail pan anki meur sauchuk. Papoinen tip yei mela. Ap sapalmen coach kisapan yei meur sauchuk ren Christ Jesus a child count.